ibihano by'imyitwarire mibi. Ubuyobozi bwa APR Football Club bwifuje gusobanurira abo bireba cyane cyane abafana n'abakunzi bacu bakadasohoka ibyerekeye ikibazo cy'imyitwarire idakwiye cyagaragaye i Cairo mu Misiri mu mukino wa CAF Champions League wahuje APR na Pyramid FC. Mu gihe cyo kwitegura uwo mukino, abakinnyi babiri Si Mamadou na Dauda Yusuf basuzuguye nkana amabwiriza n'amategeko yari yatanzwe n'umutoza mukuru hamwe n'ubuyobozi bw'ikipe. Iyo myitwarire mibi bagaragaje yagize ingaruka mbi ku musaruro w'ikipe no gushyira hamwe bisanzwe bituranga. Nyuma yo kubiganiraho imbere mu ikipe hakanakurikizwa amategeko agenga imyitwarire y'ikipe ndetse n'amasezerano y'abakinnyi, ubuyobozi bwafashe icyemezo cyo guhagarika abo bakinnyi bombi mu gihe cy'iminsi 30. Icyo gihano kizatanga umwanya wo gukora iperereza ryigenga kandi ryimbitse mbere yo ubuyobozi bufata izindi ngamba. APR FC izakomeza guhagarara no gushyira imbere ubunyamwuga, imyitwarire myiza no kubahana mu ikipe. Nta muntu n'umwe uri hejuru y'indangagaciro zituranga, kandi buri mukinnyi asabwa kubahiriza amahame y'ubudahemuka, gukorera hamwe n'imyitwarire myiza byaranze APR FC kuva kera. Ubuyobozi bukaba buboneyeho umwanya wo gushimira abafana ba APR FC, abafatanyabikorwa n'abandi bose bafite aho bahurira n'ikipe kubw'umuhate wabo n'ubufatanye bakomeje kutugaragariza mu gihe dukomeje kwita ku myitwarire, ubumwe n'iterambere ry'ikipe yacu. Deo Rusanganwa, Brigadier General Chairman wa APR FC, bikorewe i Kigali mu Rwanda ku itariki 10 z'ukwa 10 2025. Ngayo kare akiri cyane gukurikiraho. Urakoze kutubera ijisho. Minsi 30 ndagira ngo nkubwire mace ngo hakorwa icyo bita iperereza ryigenga kandi ryimbitse. Bashaka ngo Mamadou Si na Dauda bafata. Urumva rugaje Mamadou Si na Dauda ibihano byabo biteganyijwe iminsi 30 ubwizarangira ku itariki 10 z'ukwa 11. Bivuze ngo abatara mu babiri bazasiba match zahuza APR na Mukura. Urumva match zaba 19 z'uku kwezi. Basibe match zahuza Kiyovu Sport na APR. Basibe match zahuza APR na Rutsiro. Banasibe match zahuza APR na Rayon Sport. Iyi match izaba 8 z'ukwa 11. Bivuze ngo bazaba bakiri mu gihano. Jewe noneho bagarutse bazagaruka APR ikina na Musanze.